Nizere ko mwongeye kwirirwa neza. Uyu munsi munyemerere tujyane mu nyanja ya Atlantique y'Amajyaruguru ahazwi nka Triangle de Bermuda. Tugiye kureba icyo abashakashatsi bahavuze, ibyahabereye mu myaka yashize kuva mu kinyejana cya 18 kugeza uyu munsi. Turibanda ku bintu bibi byahabereye. Ese koko habamo amadayimoni cyangwa n'ibihuha? Cyangwa ahangaha koko niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibika amakuru y'ibanga yose? Muze tujyane muri Triangle de Bermuda. Mwibutsa ko iyi video nihagira ikintu igufasha cyangwa ubone hari ikintu ukunguye, udukandire kuri like, subscribe na comment na share, nabyo ni ingenzi cyane, maze YouTube tugeze ku bantu benshi cyane. Njye wabateguriye nkaba ngiye kubagezaho iki cyegeranyo ni Mr Emmy. Muhawe ikaze. Triangle de Bermuda ni agace gaherereye mu nyanja ya Atlantique y'Amajyaruguru hagati ya Miami muri USA, Bermuda na Puerto Rico. Aka gace kazwiho kubaho ubwato n'indege bivugwa ko byazimiye mu buryo budasobanutse. Triangle de Bermuda izwi kandi nka Davis Triangle, ni agace k'amayobera gaherereye mu nyanja ya Atlantique y'Amajyaruguru, aho hari raporo nyinshi zigaragaza ko ubwato n'indege byazimiye mu buryo budasobanutse. Aka gace gafite amateka menshi y'ubwoba, ibitekerezo bitandukanye n'ubushakashatsi bugerageza gusobanura impamvu impanuka ari nyinshi muri aka gace. Triangle de Bermuda igizwe n'akarere ka kilometero kare miliyoni 1,300 hagati y'ibice bitatu: Miami, Florida muri USA, San Juan, muri Puerto Rico. Bermuda, ikirwa cyo mu nyanja ya Atlantique, ni agace gafite ibirunga byo munsi y'inyanja, imiyaga ikomeye ndetse n'umuyoboro w'amazi usanzwe wihuta cyane uzwi nka Gulf Stream. Triangle de Bermuda yatangiye kuvugwa cyane mu kinyejana cya 20. Amateka yayo agaragaza ko hari ibintu byinshi byabereye aha bidasanzwe, kandi ibinyamakuru byakomeje kubitiza umurindi. Christopher Columbus mu mwaka w'1492 yavuze ko yabonye imico idasanzwe mu kirere no mu mazi, ndetse na za kampasi zabo zikora nabi. Kuva mu mwaka w'1800 hatangiye kuvugwa amato n'indege byazimiraga nta gisobanuro gifatika. Vincent Gaddis mu mwaka w'1964 niwe wacukumbuye aya mateka maze yandika igitabo yise The Deadly Bermuda Triangle, aho yemeza ko aka gace gafite ibanga rikomeye. Mwaka w'1945 Flight 90, ibi ni bimwe mu byago bikomeye byabereye aha hantu. Umutwe w'indege wa gatanu za gisirikare Graham TBM Avengers wazimiye nyuma yo kuva Florida mu myitozo. Umuyobozi w'izi ndege yavuze ko batakaje icyerekezo nyuma ntibongera kumvikana. Indege zatangiye gushakishwa, ariko imwe mu ndege zishakisha nayo irazimira. Douglas DC-3 mwaka w'1948 indege itwaye abantu 32 yavuye mu birwa bya Puerto Rico igana Miami irazimira. Nta butumwa yohereje bwemeza ikibazo cya nyacyo. Star Tiger na Star Ariel mwaka w'1948 kugeza mu mwaka w'1949, izi ndege ebyiri zo mu bwoko bwa Flottador zazimiye ku buryo budasobanutse zerekeza muri Bermuda. Dore n'impanuka z'ubwato zahabereye. USS Cyclops mwaka w'1918 ubwato bwa gisirikare bwa USA butwaye abantu 306 bwazimiye butavuze aho buri. Nta butumwa bwigeze butanga, ndetse nta n'ibisigazwa byabwo bwigeze buboneka. SS Cotopaxi mwaka w'1925 ubwato bwazimiye butwaye ibicuruzwa. Mu mwaka w'2020 hari abashakashatsi bavuze ko babonye ibisigazwa byabwo hafi y'inkombe ya Florida. MV Witchcraft mu mwaka w'1967 yari Yachtcraft ntoya yavugaga ko ifite ikibazo cya moteri hafi ya Miami, ariko irazima nta kimenyetso cyasigaye. Aka gace gakunze kugaragaramo imikorere mibi ya kampasi kubera imbaraga z'ubutaka zihari. Gulf Stream ni umuyoboro w'amazi ugenda ku muvuduko wa kilometero 8 ku isaha, ushobora gutwara ibimenyetso by'impanuka. Imiyaga ikomeye ibera muri aka gace, ibihe bibi by'ikirere harimo inkubi z'umuyaga zikaze cyane n'imisozi y'amazi izamuka itunguranye, bishobora gutwara ubwato n'indege. Imiyaga ikomeye nka hurricanes na large waves, ibihe bibi by'ikirere harimo inkubi z'umuyaga zikaze cyane nka hurricanes n'imisozi y'amazi izamuka itunguranye nka large waves, bishobora gutwara ubwato n'indege. Gaze metane iherereye muri aka gace. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko gaze metane iva munsi y'inyanja ishobora gutera ubwato kurengerwa vuba cyane.
Hari abemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha aka gace nk'ikibuga cy'ibanga cy'ubushakashatsi, bityo hakabaho ibishe ku mva z'indege n'ubwato byogajuru bidasanzwe aliens UFOs. Hari bamwe bavuga ko UFOs zishobora kuba zifite uruhare mu kuzimira k'ubwato n'indege, umuyoboro winjira mu yindi si wormhole. Bamwe bagaragaza ko Triangle de Bermuda ishobora kuba igize igice cy'umuyoboro winjira mu kindi gice cyangwa mu yindi si. Hari inkuru ivuga ko iki gice cy'umurwa wa Atlantis cyaba kiri muri aka gace kiba gifite ingufu zidasanzwe zishobora gukurura indege n'ubwato. Amashusho y'ubushakashatsi bwa gisirikare yerekanye ko ibibazo byinshi bivugwa muri aka gace bishobora gusobanurwa n'ibiza bisanzwe. Ubushakashatsi bwa US Coast Guard bwerekanye ko nta kimenyetso cyerekana ko aka gace gafite impanuka nyinshi kurusha ahandi. Ubushakashatsi bwa National Geographic bwagaragaje ko ibyinshi mu by'abantu bumva ari ibihuha byakwirakwiye mu binyamakuru. Triangle de Bermuda ni ahantu hafite amateka n'amayobera menshi, ariko ibyinshi mu byavuzwe bishobora gusobanurwa n'ubumenyi bw'isi. Nubwo hari inkuru zidasobanutse neza, nta gihamya ifatika yerekana ko hari ikintu gitangaje kiriyo. Iyo twitegereje neza tugasuzuma ibyagezwe mu bushakashatsi bwa siyansi, dusanga ko Triangle de Bermuda ari agace karangwamo n'ibibazo by'ikirere, imyuzure, imiterere y'ubutaka n'impanuka zisanzwe. Triangle de Bermuda ni ahantu hafite amateka menshi y'ibibazo bidasanzwe, ibitekerezo by'amayobera ndetse n'ubushakashatsi bwagerageje kubisobanura. Nubwo hari impamvu nyinshi zisobanura impanuka zahabereye, aka gace gakomeje kwamamara kubera inkuru zavuzweho guhera mu kinyejana cya 15. Christopher Columbus, twongere tumugarukeho. Mu mwaka w'1492, umuvumbuzi w'umutaliyani Christopher Columbus, ubwo yari mu rugendo rwe rwo kuvumbura Amerika, yanyuze muri aka gace maze abona ibintu bidasanzwe. Yabonye umucyo muremure uri mu mazi wenda gusa n'umuriro. Yavuze ko kampasi zabo zagaragazaga ibipimo bidasanzwe bigatuma bagira ikibazo cyo gutwara ubwato. Yabonye inyenyeri zidasanzwe zijya zigaragara hejuru y'inyanja. Ibi byatangije ibitekerezo byinshi by'uko aka gace gashobora kuba kibitseho imbaraga zidasanzwe. Impanuka zabereye mu kinyejana cya 19. Guhera mu mwaka w'1800 hatangiye kuvugwa inkuru nyinshi z'ubwato bwazimiye muri aka gace. USS Pickering mu mwaka w'1800, ubwato bw'igisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwazimiye muri Triangle de Bermuda butwaye abantu 90. Rosary mu mwaka w'1840, ubwato bwashaka kwambuka Atlantique bwabonetse buhita burengerwa nta muntu n'umwe urimo. Mary Celeste umwaka w'1872, nubwo butazimiye muri Triangle de Bermuda, byafashije gukwirakwiza ibitekerezo by'uko amato ashobora gusigara n'indege bitarimo abantu. Allen Austin mwaka w'1981, yari batayo yo mu bwoko bwa schooner yabonye ubwato butagira abagenzi maze batwara bamwe muri matros ngo bajye kubutwara. Nyuma y'iminsi ubwo bwato bwarazimiye burundu. Ibintu bikomeye byabaye mu kinyejana cya 20. Mu kinyejana cya 20 ibintu byahinduye isura kuko indege zatangiye kugenda muri aka gace ndetse hatangira kuvugwa inkuru nyinshi z'indege n'ubwato bizimira. USS Cyclops twayivuzeho mwaka w'1918, bwari ubwato bunini bwa gisirikare bwa USA butwaye abagenzi 306. Ntibwigeze butanga ubutumwa ubwo bwazimiraga ndetse nta bisigazwa byabwo byabonetse. Flight 19 mwaka w'1945, iyi ni ryo sanganya ryatangiye gutuma Triangle de Bermuda imenyekana. Umutwe wa gisirikare wa 5 w'indege za Graham TBM Avengers wakoreye imyitozo hafi ya Florida, hanyuma uhita utakaza icyerekezo. Umuyobozi wawo yavuze ko amazi atari asanzwe kandi ko batari bamenya aho baherereye. Indege zose zarazimiye, nta n'imwe igaragara, ndetse n'indege yashakishaga nayo yarazimiye. Star Tiger na Star Ariel mwaka w'1948 kugeza mu mwaka w'1945. Izi ndege ebyiri zo mu bwoko bwa Avrotodor zarazimiye ntizongera kuboneka. Charles Bartis mu mwaka w'1974, Charles Bartis yasohoye igitabo yise The Bermuda Triangle, aho yashimangiye ko aka gace gafitanye isano n'ibintu bidasanzwe. Iki gitabo cyatumye Triangle de Bermuda imenyekana ku isi hose. Ubushakashatsi bwakozwe mu kinyejana cya 21, National Geographic mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2020, ubushakashatsi bwerekanye ko impanuka nyinshi zivugwa muri Triangle de Bermuda ari ibisanzwe bibaho ku nyanja zose. Ubushakashatsi bwa BBC mu mwaka wa 2016 bugaragaza ko hari imiyaga ikaze
hexagonal cloud itera inkubi y'umuyaga ishobora gukurura indege n'ubwato. Dore bimwe mu bisobanuro bya NASA na US Navy. Nta kimenyetso cy'uko aka gace gafite ibidasanzwe. Amato n'indege bizimira nk'ahandi hose ku nyanja. Ahantu h'inyanja hari ibiza byinshi kandi umuntu ashobora kwibeshya ku cyerekezo. Mu gihe bamwe bemera ko Triangle de Bermuda ari agace gafite ibanga rikomeye, abandi bavuga ko impanuka zibera aha zifitanye ibisobanuro bisanzwe nk'imiyaga ikaze, ibibazo bya GPS, Gulf Stream itwara ibintu vuba cyane, gaz methane ituruka munsi y'inyanja, amakosa y'abantu. Nubwo hari impanuka nyinshi zabereye aha, nta kimenyetso gifatika cyerekanye ko Triangle de Bermuda ifitanye isano n'ibidasanzwe. Ibinyamakuru byayihinduye inkuru y'amayobera, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ibintu byose bifitanye ibisobanuro bya sayansi. Triangle de Bermuda ni ahantu hafite amateka menshi y'impanuka zabayeho, zimwe zikagira ibisobanuro bya sayansi, izindi zikaba urujijo. Nubwo hari ibitekerezo by'uko yaba ifite imbaraga zidasanzwe, ubushakashatsi bugaragaza ko ibyo byose ari ibihuha byakwirakwijwe n'itangazamakuru n'abanditsi. Buri mwaka amato n'indege bikomeza kunyura muri aka gace nta kibazo, bigaragaza ko nta kibazo cyihariye gihari. Icyakora kubera inkuru nyinshi zavuzweho, Triangle de Bermuda izakomeza kuba ahantu h'amayobera kuri benshi cyane ku isi. Niba iyi video hari ikintu yagufashije, ndagira ngo usabe aka kantu tukandire kuri subscribe, nurangiza ukande no kuri like, ujya no muri comment utubwire ahantu wifuza ko tuzakugarukiraho ubutaha. Murakoze cyane.